Avelin Janpa Sunpa Chale Nikopa Krista Jalaka Sopiti Hozo se Hichi Ninung Lam to Kisam Kai Bible Tep Guilong Nitin Hamsen a Sozing Kitalang channel hi Tunya Hichi video video se mi wang pa hi we as chu hitabang phat pa hi kui mazo se na mu zo lo hi achai chanwen tunya in sei khom diu Bible chang dei lan cho hi le pathin lengam jong chang tulem le thiu bong som le thom chang som le lia pat som nga chujong le van lengam chu lo laya kisel go thilu tabang hi hi chu mi khat tawen amo do in asial gun chule ke pa ta in a chen ani zo si azo in hi che lo chu a chon hi chule van lengam chu sum ko ve in tui ko chang pata hola tabang ni ama chen tui ko chang man tam ta khan amon chu in a chen ani zo si azo in hi chu a chon hi chule van lengam chu len khat tui khang le na kiset ngatin ngatang ui khoma tabang hi ichelen chu adim pha ni hon mau kama kai don eko ma chen atawon apha cha reng khomun bo ma khomun apha lo chen si apai tawe ichebanga chu wan noi le se ki chei ni jong la chu te ding hi wan pil te homun ten ni chon phala a konin ni chon si la khanon tin amo chu hlum sunga ase lo dingo hi eko ma chu ka le hagil om ding hi ti ngay tu điều point ho cho hele pathin leng kam athopi dan le aman lo dan chu itabang itam ibola amudo ho chun ani ago zo sia zo do wa hi chu nei dinga ki chu ham pathin leng kam hi ai ho gel bang alam pi be he pon alam pi zo le andu na thom cha hi amudo ho ni pi tia cho ham le si men an hau sa na nok sa no zo si ni cha ho zo do ai lo le alte o chule ada la wa tin len nam lu ni nga hi ko apha tum athani sun ho mang cha ati cho ai lo le a ho le chule abui pi hi pakai je sun amen dam cho thili za kai se chuna ama se pi lai ho de wa poi mo la ni se pi ni ki bung gok chang som thum le thum ai hi wang ama sa ta in pathin len gam le chon phat na ho ma sa chati hi chen si jong chon ke pi be de mo hi pathin leng ngam holding chu pathin leng chui ding atuta awang ko na alung lang le alung go i hol ba pathin dei banga hin ko i man yu chu pathin leng ngam lang pi zo thei yu chu hin to le ma ko ni mo do de thei yu chu hin wan noi le si ki chai ting ni chon pala mi chon si ke la han din ni ki mo che chu te le aki ko tam ta ma han do ni la do na so pi tu nya na ni pathin leng ngam na ho na ki mo hitam ki chi chu nei na ya lingam san ho na ta ka ta pala nang de ya ko mang de jo na kan nam tun so na lam pi lo jo sa ma ai le so ko bai wo chang ho ko ni lo aki che se ta wa me pi ki phat pa pa sanam the na ho jo se hi amang than tin nem chu hi aton so na hin jing ta ta na ho ni nam ta ta le ta ga wa pathin na ho ni nam pathin chu ai ma dei dei dan na ho the nam pakai te chang lo han ta ta nei lo leo ahom kiu chale pathin a hi lo hi ama lo se cho su manga ding hi pathin lengam lut theina ding lampi to ta hol nom zo se anu ya description le comment section a linga kon hin join le ke hon ke man cha dan ka hin sei piwa ke khop khom na group ma ka hin et dio hi tole ai hon pachomi sau le subscribe kotin ingai lui loi pai in so mi ho zo se zon na share tin tin wa noi ham se na so jing ho hong kyap de jing ding hi phat hi ki no mong hai tai no ani khulai thil so gel do jingen pathin to te waling alen ting mi hemin ke khungai thei lo hi phat ki jan pat hi ke cho lo tho lo le inei zo lo dio hi tai pathin ai ma pui jang taw han
去，哎，哎呦我呀！哎呀，哎呦我，哎呦我，哎呦我。Aipi latasta niin lapsi. Zinter koncertzāle.
demanding accountability and a compensation of 1 crore rupees to be given to the families of the 3 UPSC students who died in Delhi floods. They were at a basement of a coaching center called Rouse Academy in Rajendra Nagar, West Delhi, when rains hit and water gushed into the basement so quickly that they barely had time to escape from that spot. We hear that water came in because of a pipe that burst right outside, and it gushed in like as if a dam was open. And we heard that the basement is about 10 feet below ground level. So water came in so quickly, there was lots of furniture there, they tripped on it. 3 of them died out of the 40 students who were there at that point. It's illegal to run classes in basement areas because basement is only meant for either storage or parking. So clearly the IAS Academy owner has been arrested for culpable homicide charges on him, but the civic authority, it's unfortunate that they did not carry out de-silting of those drains in time and could have really avoided this situation. Shreya Yadav from Uttar Pradesh, Navin Galvin from Kerala, and Tanya Soni from Kerala. 3 of them who died, and this comes just a week after Nilesh Rai, another UPSC student, died out of electrocution in the same city. During monsoons, preparedness is a must. Who is to blame? 前开嘛，人要勇往直前，干嘛退却呢？识时务者快掉头吧，不要尝试。